Vi ste brižna osoba koja čuva svoje najmilije, kroz male gestove ili važne odluke. Ali ponekad ne možete predvideti prepreke koje su pred vama. Niko ne može. Život je pun uspona i padova, ali sa proizvodom Bonus Protect, našim ličnim planom zaštite, lakše je održati balans u slučaju ozbiljne nezgode. Ako se ipak desi da zbog nesrećnog događaja ne budete u mogućnosti da radite ili ne budete tu za svoje najmilije, olakšanje je znati da je životni standard vaše porodice zaštićen. Za cenu jedne pice mesečno, vi i vaša porodica ćete biti zaštićeni 24 časa dnevno, do iznosa od 6 miliona dinara. A kao bonus dobijate do 60.000 dinara za paket prve pomoći u slučaju manjih nezgoda koje prouzrokuju lom kostiju. Ukoliko se ništa loše ne dogodi, moći ćete spokojno da uživate u divnim momentima koji su pred vama.